Fai mai mar kala Limogi o I le kala le uke inkalesi ai Samoa o le whamatalanga le uke inkalesi ai. E iai text whaamaunga. O la ofesili le a taua ia te oe. A ke e wa show up aku se kangaka I lo fai kukoa. E ka waku ia oe se mea whapea. Ai e whairo i eish. Ale avi leo leo. Ale ka leo leo. Ai e koe whai mai e iai marua text message. E mawhainga e kuria se kangaka ma e kango ave i eira ungu me lai text mai. Ei text mai. It makes sense le ngā mea. It makes sense. Ele vengo o venga sa ungu me ska ko ke rilo. O le vai atu e esele tu langa o le ape foele o eli mai ai ia ila tau ia sa le fia le ungon fam sinonga wa le tau titana no le issue le vela le taimi nei o le fa be mai ia limoni ia me se fo la tau uma o le fia le ungon fam sinonga fa be foele te ta yori tu nga tu la epa ata ngo fia to apili tu sa o le Kaumafai al vaenga lea e tu si le lima e faise mea ina ia a afia ai le fionga ile di pale mia fa pe ku wa ia ngi faufonga o le o manana o atangata nei e su e tonu le hit and run e le via o e su ele hit and run ai Kaumafai e manga o e kongeki la auli ia se mea e kongeki ile fionga di pale mia ingi kau pule ai o le winga famitalanga o le video le no to mana o ai to su e mai o le video lea e tautino ai e Limoni ngake le loar kamale ngo ya sen mangolo ke pisa so ko le video lea ai alu ala na tautalanga lea o le video lea sa fai mai pekesa lo ele todo tau sanga talu bai ai alu langa kaukalanga nga koe fa sifo ai longa fai mai ire ka mai kiki fa pea o le la tau fai o binga le na tau fai tu ale e to tatere yo ile video ona ole musu ke le o Limogi e loke le hit and run. Ai mana o e alu are kaimi ma fa mai mau le kaimi o whamsingonga. Ma kupe o lo fa alu I whamsingonge. E Kaumafai pea inga ia se pi ikanga o le sesunga le la auli le mali e toa. Ile mori mau o Samuel. E uye o le ua mahea ona fai mai ele ruling po le fai unga la fionga le tamaita I whamasino. Ele ai se pikanga, ele ai se wha maungianga. Lono winga, ele onga o se wha au kalasa. Ai onga o le mawhai e leo. Tasi nā leina o lai au mai I le whai unga le se lau I vavalu ia I tū lau le ataua. O lai mangingo I o saunga whai unga, ua le mawhai e leo. Ona avatu pe provide ni wha maungianga. O lako kali. Aioi. Conspiracy. I don't see it mai. Let's play that video of Limoni, please, Carl. Can we play that? We have that play loud and clear. Lela toe vatu. Toe mai mo le lei mai lava. We were going to play this again. But here's the thing. Whaafofonga le leia oe Samoa, ma whaamasingo oe. Pe mongi rea kua inga kalangoa mai ei Limogi. Mua, o ke leiloa se sam. O ke leiloa. Ai alu, koe whai mai. E iai le ka ngaka ngā ruaku. Toi whafonga le leia. Walanga o le tau te tau su ea. Pe iai a singa fasi moi o le mori maua sam. Lea tau. A le fasi moi. Pe mangongi moi. Tulo. E ke fika mai o ele whauinga ngā lau tala le utwatu. E iai singa fasi moi.
E fo isinga ngamu po se mangongi moi. Wala ngole upule fai mai e fafau. Ai mana tua mai fo e uma nei po le lisita tu por kalame ole avatu wai le kiripi o le kala sa o sem le mafua anga ngaru ai le fale o limo. Te fafonga mai. We're going to play it one more time. Listen very carefully fa mo sa mo te fafonga le mai ya I leina ma vai leina o le saunga kakara. Ele malamba o te riva ai I le tangata ino ya sa ina tangi. O leo tau mafofau o fea la iai le tangata. E I tangata na watu lo fale se vai tangi leo I ulai. O tau fai fata noa o ni tala kuni. Au tube se ina mo fale. Mo fai anu leo leo. A wone to e oa te lo fale. Mo fo I o iai text messages na o text a kete. O lela tau manatu. Pero tangata ni. Ono te le mahatau. La ka ko e awiri idi mo e isika ko video ia e uma ele fifinga ngau ka koma video. O upu ia fa take credit to Risi le fionga fonti ia o le fa nga ma video pero vatu. Le tau te ngalu le fantasia na I la tau ia tatu le si o tatu uso lo so ni mai. O le upu ia le fa ma fa ila uia fa longo le atua. O te le mala malama o te le iva ai o te le iloa. Ko lua upu ia. O te le mala malama, o te le vaai, o te le iloa. Ai alu le whamakalanga. Ai so o mai ai. E iai le kamaikiki por kangaka ngā ruaku ia kia upo se vai kaimi o iulai. Mai. Nā lua tu lea o utango tuli. E alu I leo. Fai mai mar kala Limogi o I le kala le leo ke inkalesi ai Samoa o le whamitalanga le leo ke inkalesi ai e iai text whaamaunga o la ofesili le I taua ia te oe a kele wa show up aku se kangaka I lo fai kokoa e ka waku ia o ese mea whapea ai e whailo i aish ale avi leo ale ka leo ai e koe fai mai e iai marua text message. E mawhainga e kuria se kangaka ma e kango ave iai lau ngō mela text mai, iai text mai. E make sense le ngā mea? It make sense. Ele whengo o venga sa ungu mele ska ko kere ilo. A me se lau se me whapea a fia I se o maliu. E whain kā kere ngā. A fōringa mai renga whai lau suia. Makuri fo, e mai whai le karonga le wa umanga ave le whanga. Wa uma. Lei. Lea e faile la me lea ele e vere fanga. Oh, yeah, okay. Man tōne la urua I failo inga lea. A ore wha akoru loa. Man tōne failo inga mua fa mei se furua fe ai whai akunga rei wafe. Yeah, okay. Failo inga lona lua lima. Sauro failo inga longa koru. Mare koru se lau. Man tōne ai aluna mafo faure mafakarangoanga. But ole ala so fina ngalo le a taua me se fo ina mai mai a Samoa. E ke karikongu le ko inga whamakalanga pe a whapea o lesa e whakarangoa nga Sam o male e sau e whakarangoa Limogi e whaingo fianka ko karikongu inga le ko ai nga whamakalanga whape nei mua o tele I vai loke kusie lalo o tele malama o tele I vaai o tele I loa ale alu e whama e iai le kamaikiki ngā luaku who is that kamaikiki? What's that? O whasiringa? O ai la le kamaikiki le ngā ruaku I lou whale. E mau ki ngō Samuelu. Nisa o tala le eto. Ya. Onga whamsi ngone ke ngei ngai seo mga kufoli sa kaung kua Limogi. Sa kaung su Limogi. Ai le I su Limogi. Ai oke kali ke si le ngā whai. E mo kua kari kongu I whamkaranga asal. Oi. E mo kua kari kongu I ke si whamkaranga asal. Ke usala anga kuri mongi I o mawari ungo whamsionga. O le winga leu te whatu la tatou woe wa ili. La kako wa ili la. Whamaila na upu o te lei wa ai. Tolou. Ave se ia o ke le maramlama. Ai whamai o te lei wa ai. Ai halu li saungoanga whamai. E iai le kangaka. O la o whesini la. O ai lea ke lei wa ai iai. A o ai lea nga e whamai ngā ruaku. Orka kai kas.
e ke kau aso o le winga le te fai atu e te tau aso ai na lu atu fo i tangata le tu never report o ke le iwa ai o ke le malama o ke le ilo ai aro mai sa iai le kamaikiki ngo kulia surely nga e avea iai le telefongi fa fea la nga e mawa ke telefongi al kamaikiki le awa ku ngele au su ele atau o mele le fe Limogi o le mele nga ki fe ai po o le a lo kirikinga o karangoanga ngei e mawhai ke le e mawhai ona toe le retrieve e mawhai le lei o nga koe au maia kusa pe eke e waku roka maia ave le au su e ia ave i whaakanganga a koa le full authority they will get it from the provider ko don't worry afa o yeisau vaenga i o le Vodafone po o le i le afoi le ngō le si vaenga Digicel e msa o haka maia e msa o hai le main provider e sau mai sa kerike ko su o maia me ia wakiriki e ko su e o mai ka maia le history ele o le mele le ke pole ele o le mele le ke fefe le ala le te nau ai lava ina ia yeise fa maunianga o se fa wo nga po o se kongeki va la lata ala aulia le mali e toa ma Samuel masem inga ia fai ma alofanga pe mana o fai i ma focus ai fa ko nga yo fsal menga lo kfsiri e fa fe la nga o la ngu mela le kamalea o le si fsiri la utele le atawa o yaise si kama e yaise si kama ngalu falo Limogi o le wa vatu le call publicly e yaise si kama ngalu falo Limogi e se mai le wodi ngo fa ka ule e konga ai o fa vale ku o ngai kamik se va e yaise si kama ngalu falo Limogi e se mai la ya se it is according to him na vai la tanto ye piano fet e la vare su engolo maka upure lunga i kako por kala mele ato leo ai se hala o ko le fisiring ia Limogi langa kaukalanga le nga ia faya mai pekesa o le tautalanga le na ia faya mai pekesa fa mai o te le loa o te la ko play kasi ko sa kasi ya car can we play one more time lango ke manga o ia makua longo a fa fonga le lalo langi e kakau i Kagaka su e tatau i tangata su au ke pole fuele au au te pole fuele au falanga me ia la mai langa leo mai le lola mawala la kukama ai e tatau i tangata su ona matua o ifo su ele le nga vai lenga le ma o video fo ngai le o sefe u mai ave le au su pe awa one more time listen very carefully one more time ma fa mole ya Samoa to fa fantasia here we go ele ma malamba o te riva ai i nei tangata ino ia sa me tangi o leo tau ma fo fau o fea la iai i nei tangata e i tangata na watu lo Fale se vai tangi leo i ulai o tau fai fatara noa o i tau kuni au tubi se ina ma lo Fale mo fai alu leo na wona i toi oa te lo Fale lo Fale mau fo i o iai text messages na o text te o lela tau mana pero tangata ni ono te ni ma tau o fo i vai sila ia ke makauri foi asia ka pe malava ngara ngaru semi o ka o ye le mia o ka wa le Limogi le ngare ngo semi o le ngare ngo semi mele mana tu ole mafu anga lea ole mafu anga tonu wale ngalu semi o wa ave leo mana tu fo le ngalu o le official leo nto fo fa mtalanga Samuel ina o atu leo fara insingia ska so fara insingia ina mo ina male vano na ya lo tai malu no la ia Kagaka le ke fongi na le o ka o mai le yo o mai le so e pepelo ia le ri le o fo lengo ia le mia sua ele se ke fongi e pepelo ele se ke fongi a le tala Samuel ngalu ku so Kagaka kongu ale no
fa mai nga kango a kilo ku pe ka e lang telefongi ro ku nga o Limogi o ngar ka vale Samoa o sam o ya il fa fonga mo mai o leo si ngia mal ke leo ko ki ala ko mai ka u uma number plate akanga ka fa pengi Samoa ele fa nga kanga su en nga mea se ele fa nga ka ko leo winter ka ko mai ku e ke em fa yang nga lo kilo ko o ka mo le ka u ngar ka vale e fa pena nanga pu ele ka maybe o le number plate maybe ka ser kilo sam a yele mier ka vale lo le ya ka vale ai ya ama ko foi o le en fuma ku le plate ngo la ko me foi e ma fa inga su e ai pe afa io ke na pro ile o le fesili la le ma fau e ye se ke le fongi nga ave Samuelu o sau yele mia su a muli mai si o fo mai yele se ke le fongi a o le tangata le na taita ia le su enga to pa isa pani io e ku pa isa pangi fa fonga le report le the second video please Carl fa fonga le leia o to tonga le o se va en o le tala le Samuelu the other one o le to tonga Samuanga Samuelu le uma to au mai fa tai tatu va nga ye editing tatu video so to risi ya mas fo o nai atanga ila to ia le te fa ngai na mai la to wa kilipi e fa mani no ma fa mala mai li tatu mtau to fa fo mai la li tatu kilipi la asiata ole la veo tu au sa o pu ina mai mata i kai mi le ma pu e mane number plate per ka vale le sa so ai o ke lo ingar ka sa ka yangale ka vale le sa ka yanga ingar ka mai kilo tu au ai o ke le loa po ai kongur ka le sa u ka vale le ma o kango loa la ia abakule le number plate ma fa ali le sunga ali leo ya suwa o yele mia ia ma fai mai lo malanga kala sa kango ka ilanga telefon le number plate there ai fai mai o le ala ia ma o kingo ai lor ka kongo e onga len kusa. A few moments later. Mano sam no ani lo mia de gango le tok tu me tai tu foi le a fai la na wa sa no le sunga ya tu pa e le o ya le telefoni e ma fai ona fa pense fa mtalanga e mu ya na le tala semble na fai ona na ye le telefoni na na vatu i na ile mtanga le ngo le ya na ile o menino me to ani me o ye to no telefoni ali ya foi la le wa le mo mawiermi wa le warning le tse va ya tule na ave le fiona le tama tse famasino ya tupa o tala na mau ana mo mawia e wa tumuli tu pe tala na PSA o le na la na falongo ye tu pe se yo atu mo mawia na fsinia le o la na mau nga ile le tali i fasili tu sa yo le o la na mau le na wa tulu mo famasino ai wa telefon kasi na nga me le wa ka fa maungia ko sa ola ye telefoni sam na ave le o le wa fa maungia mai le fionga ile ta ile leo sinia ya tapa ya esa ola ya le mia ang sa nga ye le mia po fele lo le nga walu kong ye telefoni sam ya vai la ta to ia ole kele io mau anoa ma vaenga e wha maungia ai le mori maulea po le eyewitness a lea la Kaumafai a le awari ia e koe Kaumafai e koe o i le conspiracy ai le se io mai ia se io mai i ngā whailoa le hit and run na le atu o lea la umo kwa mangingo i o e kupa isa pangi o le kai e iai le telefongi ngā wako Samuelu langa vai ai ui i le sisi o le li ke ufa ma vai aru fa kanga fa inga ruanga pam ke si o i kukuila le fo e mori mau mai le telo tangata na la to fa inga ruanga kukuila ma tangata ia na fo itala na fai o e winga ma ta brova lea ona lo le to fo me to fa inga ruanga ale mai mo ka kauso ka se la na tonu o le la e fa maungia Samoa o le fa maungia e ye ke le fongi o tau mo mai va enga ia o pipi fa kasi fa ngifo mo lawa i o Limogi e yai le Kagaka ngā waku longa Fale
Kaumafai e whaakalangoa nga ia I le Makaupu lea. Sau le mori maua Samuelu ngā alu I o fesili iai. O ia ngā laku Kagaka le ka avale le kuma I au kafo le Fale. O ngā o le whaalawelave le ngā kupu. Mai, me ngai ka o le laku e whaakalangoa le Makaupu. E ui e fōringa mai o le kau twist la ikiki e Limogi le whaingo le whaamakalanga. O ia lai twistinga I le o Sam. At least o laenga ia admitinga e iai le Kagaka ngā ruaku. E iai malesi mea ngā ka umai e Limogi o lo o iai ni a la fetusi a inga so e la ke le fongi lea sapina mai la kala ia walanga kau wha maungia sapina pe yor mele ko o sapina mai le voice mail lea e le vau tui lo mama toi lupe ai se ala le mea ele sapina mai ai la po a la fetexa inga ia ngafai walanga nga yo Samuelu le sia nga ilanga fa talnonga o la iai la talnonga Kasi sila la. Kasi la nga whaangi fo lo fe kawi. Ko e sau mar whaangi fo lea ka kopi sa umba pe iai mo isi kerefong. Le fu ko e sau whaangi fo e fe kawi le lei. I oe ka ika I leo lea sa la to whai alona lua so suenga. E iai le kerefong ia Samuel. Kasi sila la. Ma sa pu e le single ka wale. La na. Ai ona o lea ua fiu e su e kusa o le merenga e whainga kala. Onga o lea ua fiu e su e. O le ilo le sa o aila kala a lilo mai ava mainga. O le ilo po fele lua le honga ua kongi I ai e. E rengei kanga ka o sua. I ele mia. Tato aila tato i e. O mea la ia mo meo mau a ngoa mea ngi. A lea la atau tuli a pu lava. Tuli au pu lava le la. Conspiracy. Ole issue po inga maliwai kwa ai conspiracy la ko ia me fa ele kau ele tulou ta dia le na mea le o file ruling at least le atawa at least o le o kako over it wo uma whether ele fia ingisi yes of course I have ngole apili but at least o le o sausi unga momoa ta to wola I faise ka ko wola makwasu engi runga awa le mori mau mai le to tele aka ko wonge le mori mau lea e paualo ka kale kusi e lima le atu sau mar fa metalanga ile I leva le eskengi lea ai ko fa forka o ai e yese kongeki al LTA yanga I mei e yese connection al LTA nga I de me lea I de faingo le awala matulanga fa pena e yai a fai e iai. O ai le ofisa sili le si Kagaka laenga si ingia I kokongo al LTA kaiminga. I think po lo fai ngaruenga o malitaimine o tele ilo. Le wha maunia mai le to tele. O le alo wha singo ia Limoni. E fai ngaruenga I le LTA. Ai se ala o sa wele wha ka fau lea. Leva aso Kaumafai mea lea. A le ua kupu rol mea lea. E whako asa wha ka lea. Vaenga te tele ole case le atu. Iyo. Ole me foi le wa ira o la mai ka wa ku le I vaenga le pe wa o underestimate dale pole ia Sam. Ia mo ko foi Sam. Ole intel la lo ale. Ko ki ati detective Sam, ngaro nga Sam le fai. La foi fa ke le lo Sam ya Limogi. Aki makore foi ngala praia ia Sam falo Limogi fa mai. Fai la karo Limogi mo ko foi lo saringa. O kava le kuma. Ngai lo le e Sam. O kava le mo poera le se. So ia ka ora ia o nga lo nga ma Sam ngo ki ki. O nga lo nga ma fu mai nga lu fa ka simo le. O ko ki ati detective Sam. Ai na vatu lava sila ia ile isi vaenga e ono maua umatua I manis o ingalo lenga whainga kai lor Makaupu e no matua I o ngau lava le a taua ma le whaafoka mai a le atunu tua I o nau a po o atonu tala noanga Samuelu ma
ma Limogi lenga le ua admit Limogi o I ka kaunga makua I counter lava I le suesuenga le makua I alu I le suesuenga le o le makua I o ka inka lesi mo ka fia faikala po wala kua paka kua wala nga lefa mai Limogi le yai message ma text messages I wonder po isi kalangoanga. What do you think? Afo kalangoanga fo ile o afa fo e o kupe le afi morfanga. Wa so kwa mele morfanga. Le na tonu lava. E fa taua I lo loto le a taua ma le fa fonga Samoa. Upu muli ma koe upu ale fionga ka mai kai fa masingo ya kalasa. Le na fai e pia ngani le sa fam tala mai li o ma la fo report mai le au fai news ma le media Samoa. Ora ka kalo muli I o ko wo su e po inga mali wai ku. Vai. So o la wa sila fia e kalasa. Le a fionga li tama ita I fa masino. E le mo ila mele ka ku wa ia I fa pian ko fau. Ai paula mele la ko wo fai o lo su e po inga mali wai ka male. O la o tatalo fo ilea. Ka kia kou conspiracy. Leanga e pei fōringa mai la tatou alofanga o mai le melea. Ai tatou wo se isu hit and run. Tatou wo isu hit and run. Ma leo kou whingano mai le koe kauwhia mer ngale e tau. Le senga ka vale me siringa ka ua asiaka. Lai senga ka vale. Tala noanga I telefoni. Pai le ma whainga whai. Koe ke kia ule I loa ele ma whai sa moanga sa pina ngi mea. No, mo I halo lau tala le a taupo. Mana tua ole recording le a keisa le fionga ya toi lupe sui pare mia. Leo o whaalongo ai leo lua I taimi. Ua sau wele upule o le sa pina. Ka ilo ingisi, Wai, fo ile le wa umaka whaalongo le mele o le sa mangia, o le ave kusi sai. Maturang whapena. O le whaonga ino le mele ina ia au watu ni whaamatalanga, mani tūlanga whapena, e whaonga ai le malo si anga le tūlafono. Whakau whaalongo ai ale I le whaonga I le keisi leo. O ai fo I o toi rupe. So lea la ua kako whaalongo, whaafonga Samoa, e mawhainga whaini me lea. O le whaonga o le power kūlafongo, e eli mai ai kusa koe kiki a koe eli mai kanga kangkangi e atu usesi whaamitalang e koe eli mai ai ngi mea wa uma ngā whiu e kiriki ma uma po lea lavar whainga e koe eli mai ai kama lea aru sa o provider ko geki ia le ei kusa pe sungu ke fongi kusa pe kongi moanga sau e koe saua se I mai ai kama lea ia dea ula tasi lea vaenga a o whaafofonga mai ia le head o le suesuenga lau fionga fo I lau tofari o whaatau balama le ua e anga I head le cybercrime o a uma fo I maisi vaenga ia po I fo I le headinga le tūlanga o suesuenga whapenei e mo o mia le karosanga ia e mese foi au kau ke porkeli nanga lela au aku kama seifa se ko moa kuso la ele ilo Limogi o la ua whaanga I oi kaimi ngai le suenga awa ele ka ufisiringia fua ele ka ufisiringia fua tulowa ya Samoa malantu ke rola ua le vankonge ki kamba ya sakeriki anga ele provider le po le Vodafone tulo le ta o le Vodafone po le Digicel po I love le ye ke le fongi ala makua I ku ua inga ai makua sapina le le ma inga le ngata fo ilea o le lisi a to o vaenga ye to tonu o le talnoanga te fongi se kasinga ke fongi ya ki mo ko fa ka nganga ma ko lu pe ka usanga len kengi sai ka fili le pe ko e mo me ia wa me ko o ke mga lai ni ska ko lu pe o so kainga telecommunication ya communication ma fa ka ko lu pe fai ai ba so kengi sa en kwa fo ingusila fa me im fai pa wa me o le fonga le appreciation o le fa ka nganga malo uma pisu po uma pisu po sa ko ingo ko le fo Eyo. Wata tauna tato wolo e langa mai meia. Se ia kako fisosoangi e kilia le ingo Limogi langa lai manga Limogi kilia longa ingo Yo o me fai mo ia se me fai mo. Tato fisosoangi e kilia le ingo Limogi kako fisosoangi
Ia. se te wiska Ia, ma ngai nga whaupunga Samoa, ia, ma ngai nga whaupunga. Tātou whisoso ani uma e ki lia le ngō Limoni. Mai le melea, ina ia tātou naunau uma e su e mai tala noa ngai lan telefoni. Ia. Ako ngai magai ngai li fika i ngai ka. Ma ngai ala. Ka o ka ko sui. Sui la le whaupunga. Whaupunga, ka ko e whamamari ngō Limongi. Let's help Raymond. Help him. Let's help him. Yeah. Ese ia ko inga mga ia. Ia mga ia. Ia mga ia nga kako au fakasi ia le lei. Ioe omi mai sau yes. Omi mai sau yes a ko fia. O le tatou navala le la faile melea. Let's help Raymond. Raymond. Yeah. Inga ia ave le fakanganga. Ma ia ave me uma e siaki uma mai ilang telefon. Fa pena fa la telefon. Ia. Mari mongi ai charge roku le por faso Kagaka. Ia. Tato le manga ia. Kako help, let's help him. Fai wa he can't help himself. Ia po nobody can help him. Kako wolo lai help ia. Ia, kako sosoangi. Kako sosoangi le ia. Wala ngai atu lo leo. Ia ona sa ili umala ia leo me umane. Le isi vaenga tau te help ia. Fai langa drug test. Yeah. Tole, marisi langa meri. E la ko mai ko fio iri I fa fori ere ko se yo sa mori se fai ko drug test. Sa oso. E te tau no se fai drug test. Ta si le vaenga ta to help for ia na ia e na ia faia lana. Drug test. Ia maka ko sang fo ia Kaumafai ngale fanga le ngofo ma beasa. Tasi le na vai. Vai kai vai le loko nga kasi o ka ko prokalame. Thank you. Vai. Kau fai Yesu mai tangata. Let's help clear his name. By what? So e mai ke fongi lea yang karangoanga. Ai ke sira fia oi. Ia wo ke ro wo ngofo ki wo ke ro alo ka mau kai fer kemma. E fai de kemma wo ko inga far ke kele la ma nga for ka ma lo le fo mo yo le $1 million man. Ele ai ma se millionaire ele ngi kemma lo nga fali. Ai ka ko mo me mo mo nga lo wo re kiri. Awa aso e de camera. E mo wale le ya le aso nga wa ko. Ye Samuel. Usu wa camera ke nga camera ko. Yeah. Ko upgrade camera ko maro. Eo. Ya, o le isi tangata. O le isi vaenga. Let's help Raymond. E kilia mai le conspiracy. E le or conspiracy la le wa umanga kilia ia le fionga palmia mal to manisio la tu vaenga. Ai or conspiracy le nga go foi fa kongu e Samuel. E fanga ia palmia. E fanga tu lo wa ngole ngana wa so uma. Tangata valena ia fa for kan ka valena ili mal mai kai ka mai ki ku sa o ha. E fa nga e fa nai tu lo. Ia le fionga i le pale mia. Po le sunga la le male toa i le te mile na o mi sta fa toanga. Ai mai se o olo. Ia wo so ngai le mongi ka mai olo. Wo so ngai la le mongi ka olo fa mai. E o ia olo ele. E o ia olo. Le la ka ua kua. No, honestly. Le la ka ua kua le makarangoanga ma olo. Le taua. So se malanga mai ai olo. Te mia o tatou vaenga foi ma olo. E tele ai Mateo ma le uso lo ia ma drive solo ma. Nga ofisili sa o ya olo le melea. O le talia olo. E sa o ngā langa whai aku kamalea. Ai o le tala le whamaina ia. E ngā ke le kari konguinga in a sense foi le koi kiki a pei whakara e whunga le vai koi keiro foi wa langa vai whamai se au vai kamalenga sau e pei koi kiki au ngare kari kongu e ma whai e kamalenga whai ngā mea. A lae i oe olo. Ngā happen kusa ngā lakure. Ma ka uakure me lea. Ai le whapea mai. Le ai e pepe lo ngā kala e de iai se mea whapea ngā. No o lae i oe olo. But it's nearly na ngā kaimi fo ia mangkua ngā kaimi pei o le Fale leo olo lunga i Samoa o le Fale leo olo le awala la vakasi o lunga i le Fale olo ngā e kifa mai lalo Fale lo Limogi ngai langa vale
fika mai le o tou le tua inga mafau a o kua oi fita mai o tou le tua inga mafau le tau avatu le whamtalanga lea of course e whainga kaya o longa so nga whaia fu se kala nga kai lenga o lenga ngofo fa penga i lalo i o lo ai runga i mongi e ki whamela au wala vai kelenga so e whaingo fia nga read between the line le kala ngofo i ale fionga ya o lo to ta o lon swafa nga fa ko he mo ia di ngai kala fa mai ia e sao nga o ku kala lia e sao le nga va ku fo ile ai fa mai ia ha o me mongia ia e ma ke next door ma kulo ma la fo yoso e ma ke next door ma le uso e ke rope ma fa ngo fa ia nga me yo ka mo para ai yo fa penga mai e fain kanka con winga e fai skaka e le ma fkanga fai se me fa pe le na tonu wa ku so le vai fa penga mai ir kala ele o fai mai la se olo ia ele e pepelo se no ai o langa take according i la ingunga ma according i la ua fai nga wo mala ko fenga nga le inga fa kwa oi le penga ke le kar con winga ai e kupu le mea a le fesiri la anga kupu o le fesiri nga anko ki a kupu anga kupu la ia ua umano le le fia kar con winga ai pen kulo buta to boy me sa la nga happen se be fa pe mo yes fa ilang yel follow nga stasio fa puller mato tu malo sa ba songal mo leo i ronga lau le va ulo kam sa kupu la me fa pe mua ana to e tupu la il temilea ia ua umano mo fa krasua mo mo kangaka ia pe ngi uka ko karango ka lo fai e va ie ko kiki aku ku fa kasi fale ale o kupu le me pe ana tupu le ya to ia wa le ma kana sa be le fa bol bale fo fa nga me nga le nga lu al si fo le e mo isa se fanga e mo nga il fanga e il fanga ke fo ngi fanga wa fanga ngi fanga le fa ka ngi Samoa wa la ke ngi ri mo ngi le se fanga a fenga me sa mo ru fanga le sa mo ngi ka sia kala sa mo ru fanga nga me mo ai mo il fanga ia e mo e le fa menga ngo fa fo e ku fanga ya tero ka o le nga ba il fanga dai lo fiso le ka il fo po le nga fanga po ia o le tele o vaenga fa mau ni o le nei mau mori mau o le alanga e makua i paso i lo mafau po o fea le mafau wola tu lo le mafau le leo li or kakale o longo ma le tangata le eswafa ia Mona Lisa ma le tangata eswafa ia efo manisi uma ia na around le fai fai unga oka ngi vaenga ngi green light o le mori mau Samuelu le adoa fai mai le mori mau Samuelu kako amaka mai lang kerfongi danga kerfongi na ngaru ave o mare number plate fai mai isi pepelo le nga fafau ai sauri ai fai le ko lo longo fa msingonga fa maungia e kupai sa pangi e yai le kerfongi tikle merga fai mai le mori mau Samuelu e aru aku o le Fale o Limogi o aku ai saulea o le kavale fo ia e fa mai aku ai vai akunga e ofua fo mai de kengi e o mai markama kasi le vaenga o le winga o la utala e fa fe ngai loa e Samuelu ngai mau mea uma ai a lele o ise history le o ai Limogi le nga ke tinai inga e lau ke le masangi ma Samuelu pe ka ko wola kulkul ai sau fa makalanga e o ko sau e o mai le kama ma le kengi po son ko alua po son ko fingi ai faile ofu fo mai nurse palanga ofu fa fo mai lenga kala ngoa ku yai po ai unga le ai fa mai o ka mala i lunga o le fesidi e yai se fo mai e kongeki anga ile ai ngori mongi o le ko alua o nga kari tikle nga vaenga vai tiku saka ko alu be fo ile ngale faia ma tikle le king pusar nga longa winga mua sa o la yet kerfongi rang ave leo longa lua e aku ai fekau i markama markenge o fo mai pe fo mai po le halava fo ringa fa fo mai o le fesiri
e ye se fo mai le ainga le o le kali o le ko rua o le kali ba mo fo nga mo ngai sai ngaro o ko ngari fo le la kali o Limogi malon to lua e fa mo ba nga ba kamale a foi le tete fai atu o vaenga ia e kaule o lo loko le ki o nga nga fa makala nga ile foi le ngor keisi fa mai foi arkala sa nga ali o le nga fai makua i o e ma menge makari kung le keisi kuloa le keisi za King's Council ai nga makua i o e ma menge ale wa ko pusa yo tik ke le fongi aruaku yes e yaile tora in law for mai ko i ruwa ia aruaku lunga karkalangoa ia so o i manga mea kuile lima olesi e ula le maalesi ia umala ia markupe ai sauli mongi fai mailang kau kingonga walanga ulua i video anga fala wa ikele nga fai po e mai pekesa ai fai mai o te le malama o te le iwa ai i le nei tangata o Sam ai e iai le kamakiki po le halava ma ai tik les king pusa o le arki ki pusa nga o tik nga o fasa o fo e iai le kangaka nga lu longa fale ma vai la kako le foi fa mai iai la fitexa inga ia ai le yo mai ai povi o ngi fo aulo orvesili e ngi fo aulo si vai e yo ma fa ka ku peri bo fa mole asi vai a ko e pu so ngalo fa mole a ko e pu ma so ka fa mon si pa ma singa ka ma ilivo ile ka ko ya e na no vo yetu ole tele male ano ia ka ke yo i fa le furfuru ka ke le yo e kape erkin ai ta tu ye tau te le yo e fai e to e fa sa vali le mori mau fa mai e fonga fale lua le fale le yo so le tu le ye le a le tu yuta ai o so le tu itai le ku mai mar pasi o le fesidi e ese pasi nga ku nga wo ke lo po ku ke yes e le pasi nga momi pasi fa barunga ku le ku Makaupu e fa sanga ku numara o kele me myself and I ngo vai fo ka oka ngi vai ngali ato lord ai avaku e fa mai su enga ai fa mai longo mo ngadisa fa mai mare vai nga ia ku pa isa pangi ele ai ngi funsu e wingo ye ko ingane onga o ma sangi mo ka nga nga le i cases fo nga e alo wa ku ule mo len ka kongi e mar case le ko u se ser ka mi kongi ko